Samueli wa kwanza kumnafungahe mstari wa kwanza twa 58. Daudi na Goliathi. Daudi werende mvaha kaiza nduguze akilume anane. Kazi ye were ni urisa, kumaanisha were anamarigiza siku ye kwa urisani akirisa magonzi na kugalagala nyasini. Kuno kungine baadhi ya nduguze were makwenda kwa jeshi la Israeli kuzitayarisha kwa viha baina yao na Afilisti. Were wa Filisti ni mwenga jeshi komu zaidi ambaro were Israeli na marishinde. Kona siku mwenga Daudi were ahirikira chakurya nduguze hera arizhomwani babaye. Ela alizhofika kuko baadhi ya nduguze makimwamba aza kwenda lola viha badala ya kutoa kurisa magonzi. Ela kwa sababu were Daudi ana manyoka la nikuti babaye ndo kuze muhirika kuko takangizire manani nduguze. Jo Daudi akuko wona riziturilume ribomu rire rize makaika yago majeshi mairi. Were riza vala kofia bomu rachuma na ngao na were riza beba silaha nyinji bomu. Zinare were rinaifa Goliathi. Na were riza zwera kushinda viha sana. Daudi akimbirwa kumbe riri ziturilume were rinaima vizho kwenda kila madzacha pasiku 40. Na kakuna mutu arekala were anadima kwehanaro were rinamba kwenda nipani mutu ni yehe naye. Ela ambolehi Israeli nzima were kakuna mwenye ujasiri wa kutosha wa kwehanaro richo watu akawaida te mfalme mwenye kisha were kadima kwehanaro. Daudi kaenze jori ziturekala rinahuka na Israeli hamwenga na vizho aore ni atsagulwa mulungu lukolo lwa mulungu. Na kwa sababu hiyo wore manahenze kanama kalina ujasiri wa kushinda kila vihamba jo vindakala mbere yao. Kwa vizho Daudi mwenye taore sishikari akimwambiraye mfalme nindapigana naye. Vikara mfalme akifikiria Daudi ni muho mutite sana. Ela kwa kukala wora na maala mtu akupigana naye Goliathi akiamba ni sawa akikubali. Daudi wamanyakana nguvu za kupigana na Goliathi ye mwenye ela wamwamini mulungu andakala naye kwa vizho akiamba Bwana andanikola kumbola mikono mwayuyu mutu Mfilisti. Mfalme akiona Daudi ni mujeri kwa vizho akihala silaha za kwakwe akimvisha Daudi ela kazi mtoshere kwa sababu Daudi were ni mhoho mutite na usilaha ni bomu osilaha za mfalme. Daudi akiamua kwenda nazo nguo zekare za kawaida zware kala za vala akiamini ukala mulungu andamsaidia vizho arijo. Kona Daudi wakwenda deteni achinda tsola mawe madzo matsano ahumire na thero. Halafu siye akuya ko uwanja wa viha barori zitu Goliathi. Goliathi arijona wo utite wa Daudi akitsukirwa sana kwa sababu wona ndapewa rizituri bomu zaiye rakumbola ko Israeli apigane naro ili mapimane nguvu. Akianza kumwambira Daudi kwani mino ni kuro taunanitwa na kigongo ndapanyama za pako tsongo rero iwe. Daudi wone kana mtitejeri ela wore ni mulachu. Wolachu wakwakwe wapigana na simba na dubu ko risani siku mwenga marokala wore manamala marie magonziga babaye kwa sababu mlungu amsaidia na akimrinda. Daudi akimwambia Goliathi unanizirira kwa upanga lakini mino na kuzira kwa damu ya Bwana mwenye nguvu. Ura anamwambia Goliathi kukala mulungu ana nguvu kushinda chochosi. Akingeza na kuamba ta mimi pia ndapazo nyamazo wetsongo rero mazirie. Goliathi arizosikira vizho akitsukirwa sana. Daudi wahalaiwe akiringiza kwenye thero akirusha kwa Goliathi. Goliathi takapatire wakati wa kumboza kishuche kwa sababu roiwe ramgonga hao kidhanguni. Akigwa chavu kibomu usoki kala unalolatsi kila mtu takaaminire. Daudi wako tamalo achenda hala wopanga wa Goliathi akimtosa osingo akikutsukula chokitswa akikirika Jerusalemu. Owa Filisti marihona Goliathi adzafa maanza kuchimbira malo here pakaoga. Jeshi la Israeli naro rirona rizashinda viha rikianza kupiga lonzo rikiatoa Filisti kwa sababu were rizashinda viha. Mulungu amhumira Daudi muhoho mtite mwenye mtu wa kawaida kuakola atue Israeli.
na hiyo ndo ngwana wa Daudi na Goliathi.